bizamukomerana cyane. Nabivugaga ejo, Donald Trump yagiye muri Iran agiye agamije gukuraho ubuyobozi, agamije kwica abayobozi bariho, agahindura systeme, ariko birangira noneho ubu ari kurwana n'inzira ya Hormuz. Ubwo ni ukuvuga ko yagiye gukemura ikibazo kimwe cyo gukuraho ubuyobozi, agafata Iranium akitahira, none agiye kubanza guhangana na Hormuz. Reka nguhe ikaze nanone wowe udukurikiye. Uyu munsi nyemerera turebere hamwe ibiri kuvugwa muri Hormuz ndetse muri Iran ndetse na Israel. Turaza kurebera hamwe birimo biragenda bivugwa. Ibibazo muri Hormuz bishyashya byatangiye kugaragara nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunze Hormuz mu buryo budasubirwaho. Ese koko ibi bintu birimo biragenda nk'uko Amerika yabitekereje cyangwa se yabipanze? Hari ibitangazamakuru byinshi biri kugenda bivuga ko Donald Trump we akomeye kuri uyu mwanzuro we, kuko ari mu birometero 500 uvuye ku muhora Hormuz. Rero Ubushinwa navuga ko bwafashe umwanzuro cyangwa se bwatanze umwitangirizwa yuko ubu bwato bwabwo niburaswaho na Amerika iri buze guhura n'akaga gakomeye. Ibibazo bikomeje kuba byinshi cyane rero muri uyu muhora Hormuz, aho muri ejo ngire ngo ejo hari ubwato butatu byatangajwe ko ubu bwato bwaciye muri Hormuz, ariko Amerika yo ivuga ko nta bwato na bumwe bwigeze bicaho. Rero n'ubundi Amerika yo ubwato izitira cyangwa se ibuza gucaho ngo ni ubwato buba bufitanye isano cyangwa se bucishamo ari inshuti za Iran cyangwa se ari ubwa Iran. Ahangaha niho Amerika iba ibigomba gufata cyangwa se bigomba guhagarika. Ibintu bikomeje kugorana muri Hormuz, ndetse Iran yatangaje ko itagomba kwihanganira ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize bariyeri yayo hariya mu birometero 500 uvuye neza ku muhora Hormuz. Iran rero yavuze ko ibi ari ikosa rikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze. Rero iki kiratujyana ku kibazo cy'Ubushinwa gikomeye cyane. Ubushinwa bwatanze umwitangirizwa ko Amerika nitareka ubwato bw'Ubushinwa ngo buceho, iri buze guhura n'ibibazo bikomeye. Mu gihe Donald Trump yavuze ko ngo hari ubwato bugera mu 100 buri kwerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi kugira ngo bujye gufatayo peteroli, ngo ubwato bw'Ubushinwa. Ariko abenshi baravuga ko izi ari siyasa za Donald Trump. Rero Donald Trump yatangaje ko yabwiye Ubushinwa ko Ubushinwa bugomba kwibagirwa cyangwa se bugomba kureka peteroli yo muri Iran. Uburusiya nabwo bwatangaje ko Iran nitakerebuka cyangwa se nidacana ku maso iri bushiduke Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayigabyeho ibitero byo ku butaka. Uburusiya bwabwiye Iran ko ibi biganiro birimo birategurwa n'ubundi bisa naho ari ibyo kuyobya Iran, kugira ngo Iran izashiduke n'iyi ndege igendamo abayobozi ba Iran bagiye mu biganiro yarashwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umukino navuga ko utoroshye, ni umukino wa politike ariko utoroshye. Hano Israel nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, aho Ubufaransa, Espagne ndetse n'ibindi bihugu byinshi
by'i Burayi byayigumuyeho ndetse byagaragaje ko Isiraheli irimo irakora ibintu bitari byiza namba, ibintu bibi cyane, kubera ko ngo Isiraheli irimo irataka abaturage bo muri Libani, ikabica, igaturitsa ibikorwa remezo bya Libani, ndetse cyane cyane ariko ngo irimo iribanda ku basivili. Rero ibi bihugu biri mu Bufaransa byamaganiye kure cyane. Ndabona andi makuru, Giorgia Meloni w'Ubutaliyani yamaganye cyane imvugo ya Donald Trump, ndetse ngo iyi mvugo harimo n'imvugo yo gutera amagambo nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 ngo ntago ari byo, ibi ntibikwiye. Ngo Iran ifite ibiro 440 bya uranium, ngo ni uranium ikungahaje. Iyi uranium ikungahaje rero, ngo kuba ufite ibiro 440 ni ibiro byinshi cyane, aho bishobora gukora ibisasu, intwaro cyangwa se ibisasu bya kirimbuzi 13. Ubwo ni ibisasu ndetse n'intwaro zibirasa. Rero ibi bisasu cyangwa se izi ntwaro za kirimbuzi 13 ngo zishobora kuba zasiba Isiraheli ku mugabane ku isi, ndetse zikaba zasiba na Amerika. Rero izi ngo ni intwaro ziba zikomeye cyane, mpamya ko n'ibihugu bizifite ntabyo, kubera ko iyi uranium kugira ngo uyibone ikungahaje ni ibibazo bikomeye cyane, kubera ko ubundi ngo uranium nibuye bitangira ari ibuye ariko rimeze nk'akuma ricukurwa hasi mu butaka, noneho ryamara kugera hejuru, nyine wamara kuricukura bakarikungahaza. Uko kuryongerera navuga ubu karite, niko rigenda rivamo ibintu bitandukanye. Murabizi neza ko uranium ivamo amashanyarazi, none ivamo ibintu byinshi, ariko iyo ikomeje gukungahazwa ishobora kuvamo intwaro kirimbuzi. Ibi rero nibyo Amerika idashaka cyangwa se idakeneye na Isiraheli, nibyo bavuga ko badashaka ko Iran ikomeza ikagumana iyi uranium. Muribuka neza ko hari ahantu hazwi ahatunganyirizwaga zino uranium, ariho Natanzi na Fordone ndetse na Isfahan, aha ni muri Iran. Rero aha hantu muribuka ko mu ntambara y'imisi 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israeli, Benjamin Netanyahu, barashe aha hantu ndetse bakashenga baza cyane. Bakekaga ko aha hantu ariho hari ibiro 440 bya uranium, ariko ntabwo ari byo, kuko ngo Iran yabibitse ahantu hatandukanye. Muribuka ko ejo bundi babaje Iran ngo ese uranium ibiro 440 ufite wabizanye? Iran irababwira ngo igihe muturasa hamwe muho byari biri mwarahatabye, rero muze tugende dufatanye n'abaturage tubitaburure ubundi tubibahe. Ako gakino ka Iran nako icyo gisubizo kiragoranye, kirimo n'ubwenge buhambaye. Gusa Iran ntishobora gutanga zino uranium, n'ibidashoboka. Reka rero aha twongere dutekereze ngo ese Iran iramutse yaramaze gutunganya zino uranium, yaramaze gukoramo intwaro za kirimbuzi, ntiyabaye umwami kurusha ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese muri kano kanya gatoya barimo barakora gasa naho ari agahenge, Iran yabiri gutunganya isasu cya kirimbuzi, nyuma gatoya ikazakimurika. Iramutse ikimuritse rero nta nubwo yakongera kwataka ari ya madroni, ndetse nuko ngo kwifungira umuhora umunsi n'iki, ntabwo udutero dutoya twayigeraho, kubera ko baba batinya ko ishobora kubika Amerika ndetse na Isiraheli. Rero aba ari ikibazo. Igihugu rero gifite intwaro za kirimbuzi ntabwo bajya bagikinaho cyangwa se bajya bagikinisha, bagiteraho udutero shuma cyangwa se kugishotora, kubera ko
gishobora kubika ibihugu byinshi cyane. Rero aha Irani nimara gutunganya kuko intwaro za kirimbuzi, ikibazo bayifiteho cyose kizahita kivaho. Israel ngo yakomeje gutera Iran ndetse ikayitesha gukora intwaro za kirimbuzi. Ndabona hari igihe ngo Netanyahu niwe wari kubivuga ko ngo baburaga igihe gitoya ngo batangire gutunganya zino ntwaro za kirimbuzi ibarasaho, ariyo Israel ibarasaho. Rero ibi biragenda bigakomeza kuzamura igitinyiro cy'igihugu cya Iran, kubera ko Iran ntawe uzi ibanga ryayo. Murabizi neza ko ibintu byinshi n'ibyikorera, cyane cyane misile ndetse n'ubwirinzi bwayo bari basenye. Ndabona Ubushinwa buri gufasha Iran mu gusana buriya bwirinzi no kwiyegeranya no kwegeranya imbaraga, mu gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kongera indege ndetse n'abasirikari. Ariko ahantu uzi ko hagiye kubera imirwano, hagiye kubera isibaniro nk'uko nabivugaga ejo. Bakomeje kongera amato buri kimwe cyose. Ikindi kintu noneho hano Amerika yatangaje gishobora kuba kiteye ubwoba, ngo yashwanyaguje ama aircraft carrier, nyine ubwato bunini bwa Irani, ishwanyaguza ubwirinzi, amadrone. Ariko ikintu ngo itabashije kugeraho ni twato dutoya twa destroyers. Utu twato dutoya rero dusa naho duteye ubwoba Amerika, kandi koko nibyo. Ikintu cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuzeho, ndavuga Trump, abagifiteho ikibazo gikomeye. Ubu bwato butoya nibwo bugenda bukagota iriya aircraft carrier, tuvuge wenda nka Abraham Lincoln cyangwa se iriya Gerald Ford, bukayigota, bukayirasa, bukayishwanyaguza, bukayishengabaza. Rero ubu bwato butoya mu butinye cyane, ndetse na Trump yabutinye cyane. Iran yiyubatseho ubu bwato butoya, kuko Trump yavuze ko yashwanyaguje ubwato burenga 100 bwa Iran, ariko aracyafite ubwoba y'utu twato dutoya. Ese ubu bwato butoya bushobora kubera ikibazo Donald Trump? Nibyo, igisubizo ni yego. Ikindi kintu Donald Trump akomeje kugiraho ikibazo n'Ubushinwa. Ubushinwa ngo buhangayikishije Donald Trump cyane, kubera ko asa naho ari kubutereta cyangwa ari kubwinginga ngo mureke kuba mwagura peteroli muri Iran, kandi nazana inzira y'intambara n'Ubushinwa bizamukomerana cyane. Nabivugaga ejo, Donald Trump yagiye muri Iran agiye agamije gukuraho ubuyobozi, agamije kwica abayobozi bariho, agahindura systeme, ariko birangira noneho ubu ari kurwana n'inzira ya Hormuz. Ubwo ni ukuvuga ko yagiye gukemura ikibazo kimwe cyo gukuraho ubuyobozi, agafata Iranium akitahira, none agiye kubanza guhangana na Hormuz. Nyuma yo guhangana nayo akomeza urugamba. Rero uru rugamba ntabwo ari urugamba navuga ko ruzamworohera. Gusa Amerika ni igihugu gikomeye, mpora mbivuga. Amerika uriya ifite n'udukino twinshi. Amerika ifite ingamba nyinshi ishobora gushyiraho zikabangamira Iran, nubwo atari cyane, kubera ko Iran ni igihugu nacyo gikize cyane cyane. Ingamba Amerika ishyiraho nyinshi ziraza zikagira ingaruka kuri twebwe. Ibihugu binini bifite amafaranga akenshi usanga birokotse, niyo bihuye n'ingaruka ntabwo zikura ngo zibe nini cyane. Rero reka dusenge dusaba Imana ko iyi ntambara yahagarara. Ndetse aha bakomeje kwandika bavuga ko Papa
akomeje kwibasirwa cyane na Donald Trump, ariko aha papa we nta kintu akibivugaho. Yavuze ko atari umunyapolitike atagomba gukomeza gutera amagambo se cyangwa guterana amagambo na Donald Trump. Aha rero birakomeye cyane. Ubushinwa bukomeje kwihaniza cyangwa se gutanga umwitangirizwa kuri Amerika. Uburusiya nabwo bwavuze ko ibi bintu nibikomeza bwiyizire mu ntambara. Biragoye ibintu bigiye kuba umuriro cyane kurusha uko byari bimeze. Sinzi ukuntu biri bugende. Iran ubu yatangaje ko igiye gukora ikintu gikomeye cyane Amerika nitava hariya. Reka rero unyemerere wenda mpiniraha kuko amakuru ari kugenda asa buri munota twabakorera ikindi kiganiro mu kanya. Ngushimira wewe kandi subscribe, like, share, comment. Uri umuntu w'ingenzi cyane kandi nawe utarayikanda yikande. Nakagaruka caca. Imana ibarinde.